Chief Whip jong kaliang persya badiru umeli ke Kongres ba proses di saukumi uluong baladak sorkar pedeng kat dangkuman ban ay ka LP lade ya barok kin ripungut ke meli ban li yaki sendon hadu Delhi. Uba proses uluong ru ba hakum kan ye kapor umitirang ba udai ban lum ya barok ke meli ban ye kendu umar khmat ya umitirang ba du bat ya umitri kampo yeng kari kenang ba kin yo i ba kame kalia katli lang halok ILP. Ha kuju kapor umeli ula ay kajiro i ulat kajala kumju i kisaungut ke MP ki balapan pau ba kilong ki bakoloy ban ye kendu yung menteri rang badu kari halor ka ILP. Di haki di kesengi ngi kumtu ba kadi ke isu kala nang rahem anang mi kesengi namar ba nagalia jeng sen halang ru kilai ya bisa kemat yang ban pekan mau kolong ya sorkar mekalia par kum juga sorkar India baka don kam ya ka ba nagalia jong sorkar don kam ya ka ban pentrai kam no ya kenika inelain pemit hapo jong kejela mekalia hibro away namar nagalia jeng sen balang markum jo nagalia jeng isu kolong kani ko gani ka ILP kani ko naki kalau naki ak kabala penyeda nak mata kiban perking ya kajiwan diberi ki beriu kepada bar kadang wan nagalia jeng ila nanti lakam ya ka ya kaya jong kejela hakabedi berkejong nagalia ke kongres. Yang kongres sih kawan ka message yang ka sen kongres ringkat bat ki Emilis ka kanaigut. Kumban nakaliang jong ka nakaliang jongi ngila ya pas lang ya ka resolution. Apo jong ka assembly. Anong borok ka kanaigut bat borok kan repungut ngilong kawai. Ngilong kawai nak kapantaba ban kentu ya ka sorkar India. Bagaton kam ya kaban penteri kam no ya ka ILP hapo jong ka jela jong hi baroi di hadu mentahi ka iga ba nagalia juga melia jong jela ambek lia ndrupo ngot gilong kawe ndak bantaban bandawaya gani bandawaya ka ILP hapo jong ya hapo jong masokan ya di ka iga bang nagalia nga jong nga i kanong ba i kumban nagalia jong ka sorkar i kumban nagalia jong ka MDA government kadik NDA government kebetulan apa Delhi i ke mandakaliang jong prime minister nakaliang union home minister i ke mandakaliang jong ki gelong ba i ke bagi ben suki hakabade bat ka jingdawa kalong jong kasing halang bat kumju jong iki ki emily no men apa jong jelam me kalia di nakaliang jong ngasko ba nakaliang jong isu ya up kumni ngishu up back lanu ka Delhi akan raim terekam ya ka ILP hapo jong kejelam kalia dan nakaliang i baka ni ka kam kanum question seluruh to nakaliang jong chief minister nakaliang deputy chief minister di mana kani ki benai ki ba ladep nakaliang juki gelai kedua hi union home minister pan pekan mau yu ya ka jingkular ka jong yang bola kular ka long ban hadin baka assembly kala pass resolution ban nakaliang jong ka Delhi kala berperkhat ban terekam no ILP yang hapo jong hapo ka jelam de kaliahi bro kowe ndre i ko man nakaliang jong union home minister ka Amit Shah i ko man nakaliang jong u ka long ba dong ko ban dilim habade berkade isu dok ai ka mga don nakaliang jong ka long ba aso ban kentu ya usi minister baka por kala poi ka long ba kerpa di u baka por kalau poi bandar kan u kalau menyelam ya borok mengin pungut ngende kendo kalau yo prime minister kendo union home minister ya ban kerpa ya ki ba ki dan kam patri kam no ya ILP hapo jong jelam kahi borok kowe apa ka de ko abang nagalian jong kalau ba kerpa si minister di kowe kalau beli ga kerpa si minister nomor bakani ke isu ke bela pas daga assembly daga state assembly Abala pasok sa assembly kada ka banta na kalyang si minister kalong ban lead ya ka delegation jong ilang baro ang tiya po apo Delhi namar kini issue hi nakalyang juga ngalang ka kerpat kalong ilang baro ki MLAs baki political party kalau bangin milih politics ya kan kada issue jong jabri hi baro kawe dingin haban bu issue jabri Ahmad ban ya ki pada ke parti ke ba mangidan
di nata kanau ka jingkar pa na jonga na liang musim nasda kalau mau nyelam na ju yangi kanang beli kanang ba nak liang Delhi ka sutu syai ba bangi mahar ni bang ba bangi nak liang jing long serious ha ka hani ka kenti ka mentah to ka benda hadin nang ta pade la da nak liang Delhi hi kamla ban ai ka nu ka benen kalong ya ka jela jongi leng ke pongot ki amali ba ha ka bedi ban ba ya ka LP betul kam ham khalia langsung lebih ke por kebenak yang cungi kelongin hab ban protes no po Delhi ndre pungut ki MLA lan gladon kami ban protes po Delhi ban rak plakat namar ba kani kebenak yang cungi kelong pro kata kelong ba nak le ke fai ke cungi pro kata kelong ki kwa kelong ban ya de kelti ya de kelti ban ya de ka ran burom da burom kelong kum kenu ikmat arkum ju kum kesokar jela I kemana kali yang ada i bakam dan kanunu kajeng buram mengi tinggal orang bakal ada kapor imat ada kajeng itu ada nakal yang jong ke sarkar India kamai nang marmar kalong ya LP hapo jong kejelam mereka ya ada kapor nakal yang jong kalong bangin protes no do pungut ki MLA yang tiap po ini tiga ik mga i menta kalong kabasot mat kalong ba om tam nakal yang jong MLA di warna kali yang jong governor jong kejelam tiga basung bang ada yang juang ai public kerpang ya governor pemerintah kaban kali yang ju usut ho kalong ya ka problem jong je benriu ber pa jong ni usut ho badai tangga LP ka bala penyedahan pa jong pan ngaso komen wat kali yang ju kalong ba ola simpi ai governor hapo jong jela tang da ki banai leng i kali yang ju kalong ba usut ho kalong ya ka jing dawa ni jungi barkum juru panda kali yang jungu hi kalba ola penpau hi ba la jolu dari ju kulai banyak badan mata bak sir pamen balik kendu kolong bat kim prime minister bagi minister nak benda bandawa ya kan ILP di momot kolong bang so pamen ba governor ola penpau ya kan bolong makulai banyak don man Delhi kena benda dawa lang ya kan ILP di hakan di kebentak mas komen belum tahu nak kalian jong MP jong NPP nak kalian Dr. Dio Karloki nak kalian jong nak kalian jong ulama keluar ban ya ban election lang si Delhi nak kebentak ni kam tan nak kalian jong ban sen pala nak kalian jong agak haru di mau berlaku di MP ru di kebungin dan medalang hang ni ngak ke mga i kan ba kani ka kies hi kan ba ngihap ban boys no si Delhi kan do pongot ki MLA yang governor nak liang ki langut MP gadon kam don si Delhi pandawa Delhi kanang ba nak liang Delhi kan ba kan bakan sutu ya kecing kuat kalau nak liang jungi ada ke puan bagi high pressure si Delhi kanang ba Delhi gadon kam ba sutu ba boros kita kalau bang nak lihat jungi kalau ka fight jungi kalau bang ngomong bene kalau bang nilaya kalau tiga bade jadi mat bang hap long little bit aggressive kalau nak dia protes nak dia bangin nak kinu ki protes bulan po Delhi amar ngin hap sutu ba baga ILP ngi dan kam nak lihat jong jela jungi padang lihat jungi lamaro hap sutu ILP dan kam na po Delhi mdei na po jong state government ada kejar khat bani na po state government ngelabat golong ba kasit government bro kumbagal pan pau nang liang jokaro long ba kloy ka long ba kloy man petri kam no ya ka ndekeni ka akam disusu kani ka air ak mata ka kam na po Delhi tada ka Delhi kam accept de kalong ka nak bata jong kasit government kan petri kam ndekeni ka long di central act don kam hin na po Delhi dengan community ka long ban ka liang jong ak mo manta ka long ba ka di ka por bangin yami no siapa bang ay ngin put pressure ke long hapo ka central government ba kato kalabyang ngilaya da kabdan burom ngilaya da kor ngilaya persyang ya kaban burom na dia joki da i ba ka da jingken jongi na ma i kampoy jadi ka por bang hap ban yaki da po Delhi